Sidul lang si Tanware, Arona lang si Tanware. Upiap pun lah soal Aron upiap dorkar gitu, pumemedi itu mana. Kopilo Aron repen dah kelembong lagi dah pumemedi. Kita Aron repen ke kelem bang ejok ta ning dok degi. Aron pensi hak keceng ban lagi kelem lo. Roma sara tu menda Aron pensi rom kacari. Roma sar tunyong si Aron pen cari redet lo te Aron puk dak teti hino dak teti lapo si kito akam tadi ini tu mat hamini hala job card kiron tadi hala ta Aron la job card kiron la pen ke la lage ration card kiron Aron de ration card kiron Aron langsung Aron dedak BJP dengan pupu bodi BJP long nang dundi te sang nang pipi pupu bodi dake jong si Arona te bengel langsung ki puto mga kun net tu check nang lala mange putu atima BJP sang alida tiga lakai na government sang ke Congress hotel la si ron lo mo PHC ni tum hai data la si ron pu akun ni dan non jor kali ge lo le ni hala officer ge do ho ni Register of Cooperative Society के दो हो नहीं लालों से क्लेम लो सोसाइटी का के लाल का दो या कमन का नेतु क्लेम नंग को मन्ने बोझात एंग मन्ने लोटे कमिटी का लाल प्रॉपर्टी क्या नहीं तुम क्लेम बोंगलो गवर्नमेंट तो पीनी का हर का क्लेम बोंग तो आरोन का जी क्लेम लो नपें के लांचो तकलीला नेतु ला ऑफिसर तुम के क्लेम nan dai ngaman maniho lot adopi kematiki Aron ke ho ke ong slowly kuna loni yo representative lagi yo nanti tang piron lo las sang seni kerosene keron anda hadi like Essential Commodities Act 1955 pugadi lasoron pen neha Guwahati DC ke do ho net check amarla petrol pump inkir check amar hak jail long thap dam lu ne bil hak court along le lo amar court ke niliphan Chief Justice ne phan lo nang lo asol nang ke claim ne pikil ne phan lo nang lo hala so kakos ne likhi biko aha pianta Gubernur tu man tapi cek long lapen gubernur dan ini pan aku nang rotulan nang keklem tir ang lagi Essential Commodities Act lagi intang pengarong lapen sun hak taksi lagi ni forest law lagi forest alam aron hasil dah lapen ke lagi Cooperative Society aron law labange Registration Act of 1908 lagi Indian Penal Code pulo IPC pulo pulis atau nepo kes besar po kes ka besar kala soteng men si besar ji lapen ladak hasti ki pinangi ko anding ma jail ko anding ki ding donangi mata ladak si po end nang litum loko po hetu dado mene chini po lai ho alam lapen ke lagi panchayat amno lage nang litum adung het si panchayat do gadi panchayat amno lage aron lo lage panchayat aron lagi gaul panchayat aron lo lapen ke laan dolo lapen ke do ulang yo than pet unde det po lada ke gambling lo boda do la gambling hedi la khadot kapatu hedi la so lo da do tuna lapen ke dak Assam police law boda do tulang police tum ko posan si kem nangi lada police law bong pen isia bang nang le tum ning chibi tame nang ji te nang le mo meeting kita ngot la section 47 na ba foto nang tuli dun dat tamit laban atma laga nang tu par niwang sing nang ji command nilong ne police pe je polok lote di laga nang rekpo la section 47 na loge pupilo police atum ke rat atum pen kachingki alam athi chepang du pik pik nang ji dai po chepang du pik pik nang ji kang hon basi cingki nangi lapen itu polis fan kopi ni thanam lote na arju pe meaning ang hu pen ke thanam chotame si thi pen dame FIR ki P si thi pen dame
mobile phone pen name internet pen name alang litum deng bek nang jim lapen ke deng chor kali nang kaning dia lam netum arjulong lo pura kagos tok pen itum hanang pilun tu nang jim lahelo important nei le dei lagi গুরুত্বপূর্ণ কথা অসমীয়া নাহলে তুমি তাক অসমীয়া আছে যেসমে দিও নতিদি গুরুত্বপূর্ণ কথা এইটো সেকশন 47 ত লিখা আছে যে কিবা যদি আমি পুলিচ ওচৰত ৰিপৰ্ট কৰো তেও পুলিচে কেতিয়াও খং কৰি আমাক নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰে তেও কি কৰিব লাগে হয় নেকি বুলি ক'ব লাগে মই শুনিলো আপোনাৰ কথা বুলি পেলাই মোৰ আপোনাৰ কাগজটো পালো FIR টো পালো বুলি পেলাই লিখি পেলাই আমাক জনাব লাগে এইটো পালো বুলি এইটো কি কয় এইটো token of receipt boyama এইটো কি কয় acknowledgement English পেন্টি acknowledgement না পিনে long lo la si la solam hedi nitum ki claim back lo chuni cardio karjang dom bhan hala Guwahati Medical College along Asami satum chulang remdet amahal atung nitum nep dun lo pulis ke ajon ke di buso ni ahol lo amasi pulis ke aprang ke cenggu ke bahaduri eng lo pula amasi lehe neli pula hai apuna lokor law ase dei lehe section 47 sai laksun eta apuna lokor law dei etu amam muk receipt dibo lage neli pula hai aman nang pinang kok lalang ta bahaduri long le dele atheman lo olong ke itum lo hello ka phiri chot nang jing lo pen arna pori alang li posing timu ka hai ka ta poe ne ka phiri ili tu ka phiri nang ge aron la pen arnam pan le ka phiri ni an par ke jo pan phiri ang lo itum jo se aron men kai ta du la pen arnam ban phiri pen se du pule te ili kai ta hai ver ko non itum 7 min kan frok sikap karbiatum kerem lo kaketa di nang litum sini nelidak NDKO kes kaselam hot di nonda abana tumbulang ga di nak hekdong lo nitum meeting ke do atop ati di job perlu garia solar garia nomor ningdulang mawe jeep do hai ASN 1878 na garia nomor di halla sini tum je thapon dur pa je to rong betiki lut la se tum prang si NDKO meeting gitu arleng den nai hodai pu karbi den nai bahan ankin tunan da karbi nai hala mai nang thik don da karbi nai saki kaselam saki ronan da karbi nai hodai hala da bor pot ki koi bor boha di kandura bor boha lo Farukres sir kepra Trogner kepra isi aningkan Desember hini tarik di ilitum meeting itu NDKO meeting first time di ilitum dulu lap aning arong pikpak le hal sahut kam claim me pik halawang suhut aju perlu gari halo data doi berarti itu ningwi sige gari hala tayar lo wheel lo heno dak lo duk sai selo nang echon antala si solai berarti nili metang lo nda kasalah hajam nang lika dugang plum putotar digala bil hedi lanu golo duk sikir luge kon luge yu la puju nitulo na don indot bangka veden lonon ke noren tokbi bubodi dakram sahemasor hala jokla bandha pon ni na thre di borhola ma hala dakati lapen ke moniram katha lapen ke Rongbong Kathar lapen Hemari Bay lapen do olang lapen CS milik lai hue tum lo claim lapen Karbia tum la sehala sot pen kache tek long pe paprang cheng lo ram ya Karbi nogam ke do Karbi an kache tek long paprang cheng lo batai sia la pu ham mori gam pen da dam se tum hang dam ne ada अच्छा la puson se tum claim lo lai hui ke claim an hal society ke claim an di lo ben si claim nahi lada ke tok do games and betting lai hui la ben association ke claim ni la an lo do atlo ante non six schedule ke hang jolo six schedule ke kopilo six ke trok pulo schedule ke list tu alam bage la pen six schedule ke kopilo ante la ke
isi dead kicking aron pula ke constitution pula dak la abang ano masih ketok do dengan lipoh dia tu. Sixth schedule to the constitution is a mini constitution governing the administration of tribal areas of northeastern part of our country. A mini constitution lam the dung yang la. Reservation law kali lagi. Adet kiki maro. Lasi itu apan labangso a sixth schedule pen karbiang long tim that la. Tribal area po si pulo, tribal country, tribal nation po si punanggia po lo, seta tribal nation po itong pupedad lo, tribal country po ta pupedad lo, kopi wani pupedad lo, athema itong India arlo sido. India ke nation lo, la po si tribal nation po akapre ke doon nilo. Tribal rastro boli tu থাকিব নোৱাৰে, কারণ India rastro আছে, সেই কারণে আমার কারণে এইটো জনজাতি সকলৰ এরিয়া বলি কৈ দিলে জনজাতি সকলৰ বহবা কৰা এরিয়া বলি কৈ দিলে আসলতে ক'ব লাগিছিল এইটো ট্ৰাইবেল সকলৰ দেশ ৰাষ্ট্ৰ বুলি ক'ব লাগিছিল সেইটো কোৱা নহল নকলো এইটো ক'ব নালাগে কাৰণ আমি ইন্ডিয়া ভিতৰতে আছো আচ্ছা তেতিয়াহলে এইটো কিয় আমাক দিলে এইটোম কাৰ্বি এইটোম কো বুজি লাগে লওঁদুন লগলো পানাকে থিয়ে বস্তু amone tinge thanga suli le ka selet sosoli di tingi lo ka di ka selet sosoli ne atumi digan ta karbia rong lok se ka purilo thengke rong e lok le nonanta to bong hom la ka do no si di ana rong ke la anta we ya thengke in lok le ang ke di puma long ke la bihari adum ke e thengke lok se ka chunam dun tu karbia rong e yo ang halaga lam teranta lalo ke chudul asomar tu menten di yo amet hange ide ni gela theglong sin ne wang everet le karbi atheng ke eta kupilu ne je plangi cholangun porwe chuning tu ke theng ke ikun enita na penke behendi ikun e ne methang lo ko theti eklen chuning bange laben ason ga preta dola la si tung karbi tu ne select pick ni e birita thang da wedeji itung ke Seta 60 long dun lok pianta. 60 long dun lok itu madet so doko. Angge itu select o la pen get la lot aron da chinigi intum de det hekte de rapojo amat itu adet amasi dambom bibom lo. Keep it kado weke 10,443 square kilometer. De kete sokali our district angbom kete nailo itu. Seta non ke bibom non ke 10,000 gali 9,000 ta dulu ne avelo ne non ke achaplan had Samsung Singh inti hol karbiang lo ha jokola bandha national highway pen body kiri gade national highway pen la ke sar mujak tumangi chinil ha national highway pen ke thi la pen non da national hapu paraita hala sikoni tea garden hapu na ke karbi do lang ke di karbiaro rong thom rong phibak dolang non anta hala anta karbiang lomar lo sidolo amman non ke hala pu towar in lumdet loke brahmaputra in lumdet loke di hala in long san polo amman non ke towar ka puwang lo ang karbiang lo aku puna jeterik chotlen la pen hala kuman ini sulfa tu man ini bang kupili de thing sa e lo hapu beti bodinang e ha in long de ne ang hala ke bang ade cheplang det loke itun thang ne pudun de atheng ma itun aron chini ni e aron ke itun anok jir lo binong e kasi dan igi anok jir itun anok jir ta chini ni de dolo ar sociedad ang rupiwang e itun iklam tu ke ante la so six schedule ko puson se tung gelang don lok la ke cheng gel son karbi cuma nagam zo gabro boro kado vedum ahom atum anta amethang adet independent sadhin adet do itu da sadhin adet do karbi recho do itu ake che so wali itu prumang aprang hoke recho tumta sera lexiki ii sera pum medela pon anake che do Neli osoko neli tek dun long la non ko na lo ne sini ni la tum chu jordan lap lo ne pilu ni asumara tum pe ne sini ne ma jordan lap so la tek lo ba do ta tek ko na ne ni recho tum do
lama si itu Parokrener kebra thom inkoi rake thom aningan nei har othorho 23 sonot Parokrener kebra inkoi rake thom aningan Burma tu ron wangsi itu madet la citim penaan la itoy joan ke asaman na cerai tibla haman jan tanang lilor ko lapen haladak along cuhu pade man tanang lila halatung cerai tibla amat ahom ricu ta rendet no amat alang li ha British atung longsi ke cepatu dam ha Kolkata haladak Fort William pudo la British atum army pen general governor to anta gitu hai hadak cepatu dam si choningri dam lo choningri ateng si ingraji atum bang si nang dun si na Burma to han pereng rona lo pereng det si punjui lo dak asam pen ki plung go pianing kan lo la de Parokrener kebra inkoira trokaning kan Parokrener kebra inkoira trokaning kan plung jui lo la si ki plung det pen isi a hondi eta sobi gorile mane lamdon isi cetok lo lake yandabu treaty yandabu hondi usi dola yandabu alamdon ha yandabu padem Burma lo isi a town do la isi a rong do la penda alang rong ita do yandabu hadak sis sobi kipi lo lamdon cetok lo halabang so lamdon ke cetok army pen British ato Ingras ato na Assam Assam bulot halabang so ke Nagaland talo Arunachal Pradesh talo Tripura Manipur kaddo kabelo Meghalaya kaddo Assam antalo amat halaso army pen Parokrener kebra inkoira trop aningkan thang tiklo inkoira phi arni halaso arni pen itum aphan India adet arlo pilut poncok India adet kacari lo si bipon kok British tum si cari amat itum halabang soarni pen India amunit ciplang apang itum India amunit kali karbi adet de karbi hello naga tum na naga hello independent halatum bangarung le do tali itum da bangarung do de cuma tum da bangarung do de garo boro tum da bangarung do de lapen ahom tum da bangarung do de itum sadhin gado it aprang ke itum India kali Indian kali seta Parokrener kebra inkoira tro pangdanga ciklo pli atar inkoira clear ni ya yanda bu along lamdon ke yeto kateng bensi tumpan India amunit pincong dat la tumpan Bharat posipul Bharat ke pilo nantung jini ma Bharat ke hala Mahabharat long ke do gedi Bharat pula ke Asia tribe body Asia jati body Bharat tuke halaso Asia jati Asia tribe bensi la adang isika adet amen tala si irkok lo non anta acha ange British tum endet lo itum han pun endet lo itum han sita British tum cheklong lo jel itum ke hala kichia tum son kali bihari bongali tum son kali lamat itum arje itum keklan kedam ang kidut ahokalam siya ninge amethang chodo amethang rondo amethang det kacharia rondo la pentexer vision teklong lo British tu na si British tum pulo nang tum hanke directly India lo nang bibelo pulo India lo nang bibelo ki biji ke kopino ma ito ban nang kachari ji ke partially excluded area paron pensin ang charil Karbi Anglong, Khasi Hills, like Garo Hills, and partially, porque achitim ba ebeng ke British tum sinang cari don po abeng ka prek an ke ason ka prek an ke nang tum methang le cari non pul. Amasi itu maricu anda intang kongkang halabang sebut. Itu mahabe, itu mah alin dokpo tu manta lapen rong asar tu manta intang kongkang. Ini tu serwan kep si pangtang halabang sebut. Serwan kep ateng bensi rong da cabini. Anke pila ke plan naga lapen NC Hills lapen ke Mizo Hills halaso ke Misai Hills pulo
missiles anke lake excluded area po aron ben charino excluded po ke kedo anaman nang tum metang le charino po government ke British government ke thang nang ke mun de lo hala po pini ke se bohong ke chok kaya thengla pen ron lo te lan si plan dun cholo British dun ke anpar ke nang tum metang le charino po si naga pen mijo de na metang le chari bom lo kiri chari bom lo mesen lo itu bintang kong mom lo itu kecil room lagi donang kali lo amat kopi lo ke plan Parokres sirkebra pikebra trokanin kan ke Inggris dong ha London kace dam tuja pancing nama British atung pulonte netum si Parokres sirkebra inkoira trokanin kan netum si nang tom han India lo piluchok lo netum dotik nang tum rain plom lo sedang non nitum dampo ay la kecil tu nang tong long li nang tiga gaji la tungge nang tum pan nang dong sit daji la pot si nang tum inglong arat tum an la pen la asama mata akaprek adet pedon nang libu si akaprek adet ili tum pan sabin adet itu pan akaprek India angtan itu pan Islam dat halabang soal lo ke la ke crown colony pulo ground pulga hala British atum aricho aputu kapalde pulo hala tum arona tingke la putu British aricho ta aputu pen along bensi ajakong ke doan tadak bensi gamlo la pote la dak ajakong bensi det ta charilo hala tum gitu lastly nang tum ground colony le donot la pen mo pemane na pisung loten itum British tum nang rabdun pulo hala sohol 1946 aningkan Halo President Kera Trokaningkan amat sita itong British arong ke do ajer ding tupig lopon amat itong do itong dedelo Gopinat Bordoloy lapen Nichols Roy lapen AZ Fizo hedi Fizo nagalen he alang ituman tak kroy lo kali nitum sadin do pulo AZ Fizo bang sadin do pulo lapen akapre kadon Nichols Roy Gopinat Bordole latum an ke India lodo po kokla India lodo po puluan ten nantum India adet akimi kikim ya pan aron je selam ngi netum British atum aron le nantum enbong lo ten nantum sabin kalidet po nantum methak la aron je selam non pusi itu mapan Constituent Assembly of India puisi Parliament ha Delhi sing la British atum Parokres sirkebra pikebra trokaningkan December isia tarik pensi hadak la Constituent Assembly of India o isia Parliament hadak ingnilo halaso Parliament akam ke kopilo la ke Constitution keto det kikim aron keto akam halada lapen la helo haladak toglo labang soron helo la ke India a Constitution la India Constitution ha Constituent Assembly of India si toglo lapen keto kabang kumar lama keto